Во-первых, Ахалтекинские лошади это является национальным достоянием туркменского народа. Это национальная гордость. Как вы знаете, Ахалтекинская лошадь является одной из самых древних пород в мире. И родиной этой породы является Туркменистан. На протяжении долгих лет Ахалтекинская лошадь была все время рядом с туркменским народом. Ahaltek atlarının yekedek tip hasaplan yani eylek atlardan heme akıllı olyan, olar sumak çapuda, zatta qaltadan olan namussan olya, ağlaya, hem salasın olya. Yakin hasaplan yani ahalteke mali, qıydığılıqqıl, akıllı, düşüncön, hem onu öğrensden, ona olan sevgin başqalarda çəktir, ütboşuk olya. Ahalteka'nın qılıq xəfiyyəti aqıllı olya, hem nə olar çapıva tayinlandı, olar çapacağım bilənsən, ödün seyitsə, imin otun nəçə bersən, olar öz gerəcəyini yiyip ödün seyitsə. Но она совершенно уникальна сама по себе. Ее, как сравнила одна поэтесса, единый сплав змеи, гепарда и орла. Да? И по экстерьеру этот конь по экстерьеру можно сравнить с гепардом, с резвостью, изящностью. Да? Шея у него змеиная, лебединая, длинная, голова сухая, ножки тонкие, да? И взгляд орлиный. Ahaltek atlar öğren ağıtat beyle katları qarağın değil. Ahaltek atları bir münen adam, ikinciye dek minten şol adama azar ve zad eden o. Başqa bir minte on yıqqa, yene diye, on ətkərən o sünnəkin. Это дар природы туркменскому народу. Так что мы гордимся этой лошадью. За последние годы очень много проводится скачек, в том числе таких больших, огромных, как наш праздник День скакуна. Так что это очень зрелищно, это очень красиво, и мы всегда рады иностранным гостям видеть у нас вас и показывать свою гордость, свое достояние. Во-вторых, последние лет очень большое внимание уделяется правительством Туркменистана, в том числе нашим глубоко уважаемым президентом Туркменистана, чтобы популяризовать эту породу в мире, увеличить рост ее, вывести на международную арену. В связи с этим мы проводим международные соревнования, konferans. Elbette näme bir bilmeýärmiz, begenlerýä, goňlarýa bu umman ahalteke bedewlatlar bardy, köp zatlar aýtdyk. Aňarsynda giden näçe inçe bir hubbot, rahmet ýatyr, ne öz açyna aslamy ýatyr, seýislimi ýatyr.
высокоуважаемым президентом, как я сказал, очень много уделяется внимания этой лошади, поскольку он сам от чистого сердца любит эту лошадь. Вы сами видите. К нам на праздник придет больше 500 иностранных гостей, в том числе и зарубежных корреспондентов, да, из разного телевидения. Teke videolun neşan şöhradını dünya yayma uğruna alıp barayan işlerin hem ol üstünlükleri tüysürükten arzu ediyor. Лошадь всегда содержали во дворе, да, у себя. А Халтикинская лошадь считалась членом семьи, другом настоящим. Как у нас говорят в народе, «Ирден турда атаңдан соң атыңев», что в переводе «утром встань, поздоровайся отцом, а затем с конем». Вы понимаете, на какой уровень у нас почитается лошадь? И в ней очень высоко развито чувство самодостоинства, и которое любит, когда к ней относятся не как к животному, а как к человеку. Вот что отличается от других пород. Если вы обидите эту лошадь, она на вас и смотреть не будет. Конечно. Если вы подойдете к ней любовью, и она почувствует это, она уже ваша. Так что это сравнить можно с завоеванием красивой девушки. Сердце красивой девушки. В день скакуна обычно посвящается к дню скакуна различные конно-спортивные мероприятия. Например, как вы увидели сегодня, конкурс, марафон, это пробег на длинные дистанции. Также проводится выставка, конкурс красоты, тоже основан нашим уважаемым президентом. Ici, le cheval l'Akalteke est vraiment un point fondateur de la population, un point fondateur de la culture locale. Le cheval a toujours été un ami pour le transport, en même temps un objet de fierté. Et c'est vrai qu'une telle dévotion pour une race de cheval, un tel animal, je ne pense pas avoir vu ça quelque part ailleurs. Non. Je dois dire que je n'avais encore jamais vu autant qu'ici au Turkménistan toutes ces statues de cheval que l'on voit partout et qui montrent qu'il y a vraiment un attachement, un culte même du cheval akalteke qui est exceptionnel. La fête du cheval est un rendez-vous. Ici, ils aiment la fête et alors le cheval est quand même le produit emblématique du Turkménistan. Et donc, c'est vrai que la population porte le cheval. Et puis, le président lui-même est un très très grand passionné de chevaux. Il en élève. Il a pris son cheval préféré pour mener la parade. Et ça fait de ces journées des journées festives qui rassemblent l'ensemble de la population. C'est quand même très exceptionnel.
qui est aujourd'hui de l'engouement, je crois que c'est aussi évidemment porté par une passion personnelle du président turkmène, Gurbanguly Berdimuhamedov, qui est lui-même issu d'une famille d'éleveurs d'Aralteke par son grand-père. Donc je crois qu'il y a une vraie passion pour ce cheval et donc il a à cœur de promouvoir la race au Turkménistan, mais bien sûr au-delà, d'où ces festivités qui existent depuis plusieurs années mais qui ont pris une ampleur particulière cette année avec de très nombreuses délégations étrangères et nous nous réjouissons notamment d'une très forte participation française cette année. C'est une race de chevaux très particulière par son modèle et ce qui fait qu'évidemment dans la présentation des chevaux, les Akalteke ont une noblesse de port et de présentation qui les rend vraiment uniques. Bayram Nurdiyeva, Türkmenistan'ın prezidentinin baş bayrağı ve Köşkü Kubuk Bolşevik. La particularité de la Kelteke, c'est sa robe avec les reflets dorés. Ça, c'est vraiment la particularité tout à fait unique de la Kelteke. Lui, c'est le seul qui a ces reflets dorés incroyables. On voit des spécimens à la robe d'or et à la crinière d'argent. Alors ça, c'est vraiment la Kelteke qui fait rêver tout le monde. Ces reflets dorés qui sont, d'après la légende, en tout cas supposés refléter les rayons du soleil. Et donc le cheval ne souffre pas trop de la chaleur puisque sa robe reflète les rayons du soleil et c'est ce qui donne ces aspects dorés lorsqu'il a la robe d'or et la crinière d'argent. Я вам скажу, это не легенда, это реально, потому что вот много исторических фактов, документально подтвержденных, что эта лошадь является одной из самых выносливых. Даже на длинные дистанции, вы представляете, у нас 80% территориально это пустынная часть. Так что всаднику приходилось и лошади, и также всаднику обходиться без питья и без еды несколько дней. Так что это заложено уже тысячелетиями в генах наших лошадей. Ее бархатистая тонкая шерсть специально, видимо, заложена природой, что она быстро восстанавливается, да? Быстро восстанавливается. И поскольку эта лошадь выносливая на дальней дистанции, туркмены делали на ней длинные конные переходы, величайшие завоевания. Le fait qu'il soit léger
On voit tout de suite que c'est un cheval de compétition. Ce sont des animaux très, très athlétiques et qui ont un caractère de gagneur. Donc à partir de là, on peut leur faire pas mal de compétitions. Par contre, il faut impérativement, pour exploiter ces chevaux-là, pour les amener au sommet, être véritablement un vrai bon cavalier. Il y a longtemps, au XVIIIe siècle, vous aviez cette fameuse akalteke. On a prouvé que dans les lignées pur sang, les akaltekés sont intervenus. Donc vous avez des courants de sang qui viennent de l'akalteke. En comparaison de l'anglo-arabe, qui est un cheval qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus près de terre, qui est beaucoup plus étroit, beaucoup plus costaud, et qui va beaucoup moins vite. Il y en a un qui est un cheval de distance, et l'autre qui est un cheval de plus courte distance, donc qui est un cheval qui peut évoluer beaucoup moins longtemps. Le président est un adepte total de ses chevaux et je crois que s'il n'était pas présent, cette race serait pratiquement totalement éteinte. Maintenant, elle a un besoin évident, c'est de pouvoir être exportée, de pouvoir sortir de ce pays de façon à être croisée par d'autres juments un petit peu dans le monde entier et afin que le nombre d'akaltekés puisse évoluer, puisse être plus important pour un jour, j'espère, organiser des courses d'akaltekés de la même façon que vous voyez des courses anglo-arabes ou vous voyez des courses de pur sang. Probablement à partir de l'an prochain, le Turkménistan pourrait exporter ses chevaux ou en tout cas les sortir du pays pour s'inscrire dans des compétitions à l'étranger. Yağday hem kaptırımda güýçli çapykly bar. Ahir Begenç Murat inimden morza. Ustat çapykly bar. Çapygam jedellirägem gitdi. Näile morza 200 metr, 300 metr. Ýygyny oturdum prasoga. Iň soňky momentyna deňeş peýsine görä. Soňky 250 metrden Begenç Murat bilen tutuluşdyk, güýçleşip gördük. Поэтому он и как символ Туркменистана, как символ современного Туркменистана, лошадь является нашим достоянием, нашей гордостью. Это заложено в генах туркменов. Потому что, как я говорил, туркмена без лошади вообще представить невозможно.